ponovo danas ćemo da Clash of Clans. Sada ću pokazati kako sam ja napadao. Evo, napadao sam 9. Dobro znamo. I pobjeda. Sad ću pokazati sljedeći napad. Napadao sam 6. Imao sam zmajeve. Ljudi, dobar napad i pokazat ću vam od mojih drugara baze. Ljudi, moj klan se zove Srpska braća, to je Srpski broderi. Uđite u klan, bit će ekstra. I eto, sada pokažemo drugara. Ajde. Aha, evo ovdje napadaju. Uništit će ga. Evo, sad ću pokazati. Prvo od Aksija. Vidite mu bazu. Slično kao moje. Od Fiće lidera. Uđite u klan obavezno. Dobro. Od Ognjena. I od sada mog brata. I ja sam napravio dobre baze. To bi bilo to u vezi ovog klipa. Vidimo vrlo uskoro. Ćao.